Šta mislite, koliki je uticaj stranaca na formiranje vlade i uopšte na političke prilike u Srbiji? Siguran sam da ima uticaj. A sve, ne znamo mi sami da napravimo ništa. Mora to neko da nas posavjetuje. Ne mislim da utiču mnogo. 100%, da. Kolonijalno ropstvo. Ne, baš. Nisam tako utisak. Isto kao i ranije, uvijek je bilo i sad. Mislim da uopšte ne učestvuje. Mnogo, brate, utiču. Uglavnom, stranci utiču najviše. Odlučuju za sve, u čitavom svijetu. A kod nas? Kod nas 75%. Niske cene bežičnih bubica i njihova dostupnost dovele su do toga da akademci još uvek koriste te uređaje kako bi položili ispit, iako se varanjem na ispitima degradira čitav sistem obrazovanja. Koriste se, ali to je sve što mogu da kažem. A jesi prisustvovao možda da je neko uhvaćen ili da je polagao na bubicu i prošao? Prisustvovao sam, ali nisam prisustvovao da je uhvaćen. To je sve do profesora, to se da lako uhvatiti. Par potpitanja i to je to. Oduvek je politički položaj bio prečica ka blagostanju. U međunarodnoj Jugoslaviji, na primer, godinu dana opstanka na ministarskom položaju davalo je doživotnu penziju. Tako da u odnosu na takve privilegije, ovi naši današnji otimači oko fotelja su relativno skromni. Put do bogaćenja uglavnom vodio u ovoj zemlji preko politike. Knjaz Miloš je sa nekoliko stotina dukata ušao u politiku. Kad je sišao sa vlasti, bio je najbogatiji čovjek u Evropi. Još uvijek su nam u svežoj uspomeni scene sa prethodnih izbora kada su strani ambasadori bez zazora i skrivanja, koristeći se omiljenom metodom štapa i šargarepe, formirali i oblikovali srpske vlade po meri svojih interesa. Sada su stranci mnogo uzdržaniji, ali to, kako kažu analitičari, znači samo da je posao dizajniranja srpskog političkog prostora završen. Šta mislite, koliki je uticaj stranaca na formiranje vlade i uopšte na političke prilike u Srbiji? Siguran sam da ima uticaj. A sve, ne znamo mi sami da napravimo ništa. Mora to neko da nas posavjetuje. Ne mislim da utiču mnogo. 100%, da. Kolonijalno ropstvo. Pretpostavljam da jeste. U izvesnom delu da. Koliki? Pa recimo 10% za donošenje neke njihove konačne odluke. Ne, baš. Nisam tako utisak. Isto kao i ranije, uvijek je bilo i sad. Mislim da uopšte ne učestvuje. Mnogo, brate, utiču. Uglavnom, stranci utiču najviše. Treba sami da odlučujemo. Odlučuju za sve, u čitavom svijetu. A kod nas? Kod nas 75%. Kod nas u javnosti često se apsolutizuje taj uticaj, pa kažu pojedini da sve odlučuje ambasade. Mi smo vidjeli da političke elite u Srbiji, kakve god da su, mogu da se suprotstave ambasadama. Tako je bilo kada je ambasador u Savezne Republike Nemačke maltene otkazano gostoprinstvo. Tako je bilo u vreme kada se vlada Živkovićeva svadila sa najuticajnijim ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Tako bi bilo i sada kada bi postojala neka ideja osim te proste raspodele resora, raspodele moći i te izmene koja je samo formalna po principu sjaši kurta da uzreše murta koja je u našem društvu prisutna. Mi smo imali veliku promenu 2000. godine, ona je bila i prevelika kako je naše društvo bilo nespremno za promene i nije bilo željena promena. Izvesne promene smo doživjeli u politici tokom proteklih 12 godina, ali nedovoljno. I ja bih rekao da bez obzira što velike sile u ovom trenutku imaju naravno svoje izabranike, Srbija nije više podeljena na način na koji je malo veštački, pre svega od strane njenih političkih elita bila od 2001. do 2008. godine. I mislim da sada se, bez obzira što taj utjecaj postoji, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Savezne Republike Nemačke, Ruske federacije, o njemu se previše govori i prevelika se fama prebacuje na njega, pre svega od aktera u pregovorima da bi se opravdao. Ono što ja smatram
zaista spornim i zaista nedopustivim nije to što neko se konsultuje sa strancima, nije to čak ni što stranci otvoreno govore što bi oni više voleli. Ono što je nedopustivo, to je da neka politička stranka, kao što se kod nas dešavalo unazad godinu dana, trguje bitnim nacionalnim interesima Srbije, ovo pravim aluziju na pregovore sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije, kako bi isposlovala kandidaturu, a ta kandidatura joj je jako hitna i jako potrebna zato što će uskoro izbori. To je ono što je nedopustivo, da se zarad sticanja prednosti na jednim izborima jedne stranke ili jedne grupe stranaka, da se žrtvuju važni nacionalni interesi. To je zaista, ja mislim, retkost u političkim odnosima, da neka zemlja žrtvuje svoj nacionalni interes kako bi njen trenutni lider dobio evropsku podršku i pobedio na izborima. Po svoj prilici, Brisel i Vašington su na izborima od 2008. uspeli da srpsku političku scenu dizajniraju u skladu sa vlastitim zamislima i interesima. Definitivnom eliminacijom Srpske radikalne stranke i marginalizacijom Demokratske stranke Srbije neprijatna iznenađenja za njih su praktično isključena. Videli smo da kada oni imaju pik na nekoga, onda taj loše prođe. Loše je prošao DSS, ne toliko što je ispao iz kombinacije za vladu, nego zbog toga što DSS nije ostvario zapravo onakav uspon kakav je bilo logično da ostvari. Oni su jedva preživeli ovo, a radikali na koje su imali još veći pik, ako tako mogu kažem, nisu prošli uopšte. Sad, ne treba to pojednostaviti pa reći, eto, oni mogu da izbace stranku iz parlamenta, nisu oni sami naravno izbacili radikale, i radikali su jednim delom i sami doprineli tom svom lošem rezultatu. Ali kada se berete i oduzmete na neke duži ili čak srednji rok, ispostavi se da praktično kada oni nekoga, kažem, uzmu na zub ili na nišane, taj će na nekom srednjem periodu loše proći. Da je zaista strani faktor tako dominantan, verovatno bi vlada bila odmah sastavljena. I mi bismo imali probleme da sastavimo vladu koliko je imala komesarska uprava da se pretvori u vladu Milana Nedić. Međutim, to nije tako. Sa druge strane, uticaj velikih sila bi bio tajan. Ovde vidimo da maltene javno, uz mnogo pompe, odlaze akteri u Brisel, u Moskvu. Imali smo primer pre 4 godine da ode jedan akter pregovora u Carigrad, odnosno u Istanbul, da ode u Ankaru, da se vidi tamo sa aktualnom velikom silom koja njemu i njegovim biračima mnogo znači. Vidjet ćemo sad šta će biti. Meni se čini da je glavni problem sledeće vlade da nastavi sa politikom velike javne potrošnje koju je vodila ranija vlada i mislim da mnogo više njima od uticaja velikih sila znači ko će da im obezbedi relativno povoljan kredit da bi nastavili sa jednom politikom koja je politika destrukcije u stvari naše ekonomije. Sticajem okolnosti mislim da će ovoga puta strani faktor manje uticati na formiranje vlade, daleko od toga da nema uticaja, ima, ali nisu više tako ultimativno nastrojeni u jednom pravcu i za jedno rešenje guraju protiv drugog. To nije rezultat toga da sada oni manje pritiskaju i da ih manje zanima, niti da smo mi, ne Bože, samostalniji, autonomniji u svom političkom odlučivanju, nego je plašen se više reći o tome da sada je čitava scena politička aranžirana tako da u suštini gotovo, ne kažem da im je svejedno, ali gotovo da im je svejedno kada govorimo o Zapadu. Dakle, da li će to biti DS ili SNS, njima je stalo da LDP uđe u vladu, prvo im je bilo stalo da uđe u parlament, sad im je stalo da uđe u vladu. Dakle, URS, ako može, mislim da bi stranci najviše volili, verovatno sad u ovom trenutku, veliku koaliciju, dakle DS, SNS, može i SPS pa da bude baš onako velika dvotrećinska većina da mogu da menjaju ustav. Ako to ne bude, oni opet neće biti nesrećni. Srbija je ušla tako duboko u te procese i već je toliko svojih interesa podredila ulasku u Evropsku uniju da bi sada bilo veoma teško za bilo koju vladu da kaže ok, menjamo potpuno kurs, napuštamo sve što smo do sada radili. Ja takođe ne mislim da će to da se desi, ali to ne znači da bi tako nešto bilo nemoguće kada bi o tome postojao neki nacionalni konsenzus i to ne znači da mi sada znamo kako bi se Evropska unija ponela. Ko zna, možda bi da je Srbija insistirala na tome da Kosovo ne može da bude član ni Svetske banke, ni MMF-a. Možda da je Srbija bila
tvrđa u pregovorima oko Kosova, možda bi i u Evropi bilo mnogo više zagovornika da treba ići polako, da ne treba gurati Srbe, da treba ih zadržati u proevropskom opredjeljenju. Bilo kakvi politički i geostrateški zapleti i raspleti na prostoru Balkana, a posebno Srbije, nezamislivi su bez upliva Rusije. Džin sa istoka, međutim, nastupa obazrivo i pažljivo dozira svoje prisustvo i uticaj na politička zbivanja u Srbiji kao delu mnogo šire globalne kombinatorike i dila velikih globalnih igrača. Izvesno je da će nova srpska vlada biti rezultanta odnosa snaga i interesa zapadnih sila i posle dužeg vremena Rusije. Politički analitičari se međutim ne slažu u proceni koliko će Rusi politički pa i ekonomski investirati u formiranje nove srpske vlade. Ruska federacija je prihvatila da je regionalna sila, ona ima svetski značaj kao energetska sila, ima svetski značaj kao nuklearna sila, ali kao velika sila, kao politička sila, ona ima regionalni značaj. I ona nema ambicije na Balkanu kakva je imala pre 30 ili pre 50 ili pre 100 i 200 godina. To treba da znaju i naši građani, naši političari to davno znaju. Dakle, ako bude i nastala vlada koja je, da kažem, po volji Ruske federacije, teško je znati kakva je to vlada, mada znamo da je ruski ambasador govorio na mitingu jedne partije, da se pitao imali Srba u vodstvu, druge Srbije, odnosno vlade Srbije i tako dalje. Objektivno, Ruska federacija Srbiju vidi u Evropskoj uniji. Ruska federacija Srbiju vidi u sistemu koji je uspostavljen ovde od posle 1989. godine. Ona možda ne vidi Srbiju u Severnoatlantskom savezu, ali ona sama ima održene odnose sa Severnoatlantskim savezom koji su mnogo prisniji nego što ih mi imamo. Tako da mislim da ne treba narod da očekuje da se stvori ponovo bipolarni svet. On neće biti stvoren, ako bude u budućnosti stvaran, to neće biti na našu korist. Jer neće biti Rusija, taj drugi pol. Neki priželjkuju taj uticaj i žele da on bude što veći, a neki ga se plaše i misli apsolutizuju, sugerišući po meni dosta problematičnu tezu da sad Rusija želi, ne znam, jednu kombinaciju, a protiv je druge. Mislim da Rusija još uvijek nije toliko ušla neposredno u tu kadrovsku i partijsku kombinatoriku oko formiranja srpske vlasti. Oni žele da sačuvaju sadašnji visok nivo dobrih odnosa, znači među Moskva i Beograda, žele da ga prošire. Njima je pre svega stalo do zaštite svojih ekonomskih interesa i do napretka u ovoj ekonomskoj energetskoj sferi. Dakle, taj uticaj je usponu i onda posledično će i uticaj na srpsku politiku, pa onda i na formiranje vlade biti uspon. Ja mislim da je on još uvek ili nešto manji ili donekle približava uticaju koji ima Zapad, s tim što, kao što smo i rekli, Zapad tu nije sasvim homogen, ima razlike između Berlina, Brisela, Vašingtona, pa ponekada i Londona i Pariza. No, mislim da je u ovom trenutku, za sada, dakle, Srbija i Balkan nije zona i prostor u kojeg će se oni ozbiljno tući, odnosno ulaziti ozbiljan sukob Rusija sa Zapadom i zato mislim da će tražiti neko kompromisno rešenje. Dugo godina se u stvari ovde moglo verovati ruskim ambasadorima koji su govorili mi se ne mešamo u vaše unutrašnje poslove. Nešto se promenilo unazad 2 godine, verovatno se to promenilo i zbog toga što su Rusi sada ovde prisutni ekonomski. Oni sada ovde imaju i opipljive ekonomske interese, ali zbog Kosova Rusi mogu da se dosta uspešno ovde predstavljaju kao iskreni prijatelji i to su nekako uspeli da kapitalizuju i na političkom planu i ovo je stvarno novina. Ovo se nije dešavalo od 5. oktobra na ovamo, a nije se, boga mi, dešavalo ni pre. Uprkos neporecive činjenice da se i Sjedinjene Američke Države, a pogotovo Evropska unija, nalaze u ozbiljnoj krizi i da su sada ponovo uočile razlike u interesima zapadnih sila, Srbija teško da može računati na veći manevarski prostor u rešavanju kosovskog pitanja. Nad nama se ponovo zatvara zamka evropskog putovanja bez alternative, a po svemu sudeći i bez Kosova. Mislim da sa stanovišta Zapada najveće interesovanje je pre svega Kosovo. Dakle, to je tačka preko koje se prelama zapadni interes na Balkanu iz različitih razloga koje sad ne možemo ulaziti. Svi oni aktivno i snažno rade na nezavisnosti Kosova. Nas zamajavaju, odnosno Srbiju i Srbe zamajavaju pričom o evropskim perspektivama, o tome da nikada neće tražiti da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ali oni guraju tu nezavisnost i prema tome će zapravo praviti svoj stav i izgraditi svoj stav prema budućoj ili potencijalnoj srpskoj vlasti. Dakle, ko im se učini najpogodniji, najbliži, najzgodniji za realizaciju ciljeva, odnosno projekta nezavisnog Kosova, onda će toga podržati.
a sve drugo će biti u drugom planu. I naravno, drugi važan kriterijum prema kome Zapad određuje svoj odnos prema srpskoj vlasti jeste odnos te vlasti prema Rusiji. Dakle, ako imate nekog za koja se sumnja ili misli da će biti naklonjeniji, bliži, srdačniji prema Moskvi, onda oni automatski postaju rezervisani i obrnuto. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, mi smo sami prihvatili poraz. I taj poraz su prihvatile sve stranke. Dakle, i stranka Vojislava Koštunice insistirala je na formi, a ne na suštini. Mislim da sada velika većina parlamentarnih stranaka bi bila spremna da podelu Kosova i Metohije proglasi za pobedu, ali to njima više niko ne daje. Kad je reč o Evropskoj uniji, za nas je bolje bilo dok je bilo više aktera u njoj. Pretvaranje Evropske unije u to novo sveto rimsko carstvo nemačke narodnosti o kome govore pojedini šaljivi britanski istoričari, za nas nije dobro. Ali ako bi to recimo bila ova SNS vlada kojoj navodno Rusi obećavaju znatniju pomoć, ona bi mogla da napravi taj kopernikanski obrat, a da to nikad ne kaže, znate, nego da nastavi da govori o pridruživanju Evropi i da postigne da se Brisel malo više trudi da je privuče i da malo popusti te svoje uslove. Buduća srpska vlast će morati voditi računa kogod da je napravi i kogod tu bude na kraju zadovoljniji, mislim na istoku ili zapadu, morat će voditi računa o toj nekoj ravnoteži snaga i kako se ta moć globalna prelama sada na Balkanu. Kad nismo vodili dovoljno računa o tom odnosu sila i moći u našem regionu, jako smo loše prolazili, na primjer 90. godina, tako da mislim da neće ta promjena u geopolitičkom smislu biti strašno dramatična, govorim o nekoj budućoj srpskoj vlasti. Radi se o nijansama, za nas možda važnim nijansama, ali u nekom ukupnom skoru to je možda par procenata će se nagnuti klatno levo ili desno. Drugim rečima, ili će ući LDP u vladu, pa će onda malo biti zadovoljniji, na primjer, Zapad, ili neće ući LDP u vladu, pa će onda biti malo zadovoljnija Moskva, ali to su otprilike plus minus, kažem, nekoliko procenata. U suštini, mislim da u Srbiji sada, danas, a verovatno još dogledno vreme, teško će moći biti vlade, dakle, koju nisu makar blagoslovile i odobrile velike sile, ako baš ne i direktno postavile i onako instalirale. Niske cene bežičnih bubica i njihova dostupnost dovele su do toga da akademci još uvek koriste te uređaje kako bi položili ispit, iako se varanjem na ispitima degradira čitav sistem obrazovanja. Halo. Dobar dan. Dobar dan. A ja zovem povodom oglasa, našla sam na netu da izdajete bežične bubice. Da, izvoli. Novosadski fakultet tehničkih nauka još pre 5 godina, međutim, izumeo je rešenje za ovaj problem, a u susret junskom ispitnom roku takozvani detektor za bubice je usavršen. Uređaj se uglavnom koristi preventivno da se ispiti ne počinje dok svi ne isključe telefone, pogotovo tu komunikaciju koja je neophodna za prepisivanje sa bubica. U slučaju da postoji komunikacija, uređaj upali sve lampice i vi, znači, sa maksimalne daljine iz amfiteatra 30 do 50 metara možete, znači, da detektujete i onog u poslednjoj klupi ako postoji neka komunikacija. Da bi se došlo do bežičnih bubica, nekada je bilo potrebno 80 eura, a danas oko 10. Trend polaganja ispita na ovaj način ne jenjava, ali ni namera fakulteta da ovome stanu na put. Ako vas uhvate da varate na ovaj način, može da usledi zabrana izlaska na ispite do godinu dana, pa i strožija kazna. Neki studente to ne plaši, pa zarad čestice i danas rizikuju. Jesi čuo ti, se koriste još uvek bubice na ispitima? Koristi se. U mnogim slučajima, iako to nije dozvoljeno. Ko koristi više, muškarci ili devojke? Pa devojke. Ja sam čuo da je bilo u našem amfiteatru za jedan ispit, ali ne znam, nije bilo uhvaćeno na kraju, kao da je korišćena ta devojka. Koriste se, ali to je sve što mogu da kažem. A si prisustvovao možda da je neko uhvaćen ili da je polagao na bubicu i prošao? Prisustvovao sam, ali nisam prisustvovao da je uhvaćen. To je sve do profesora, to se da lako uhvatiti. Par pod pitanja i to je to. 31. uveče se nađemo, tad ću ti dati bubicu, znači komplet oprema s novom baterijom je 1500 iznajmljivanje i to je to. Koliko dugo mogu da zadržim bubicu? Pa, znači, ova baterija u bubici, ona izdrži nekih 8-9 sati, a ova baterija na Bluetooth, ona izdrži nešto manje, recimo 4-5 sati, tako da
Mislim, nijedan ispit ne traje toliko dugo, tako da bez brige. Detektor za bubice sada imaju gotovo svi fakulteti u Srbiji, ali i u regionu. A zanimljivo je i kada su se odlučili da ih kupe. Pa medicinari su shvatili taj problem s medicinskog fakulteta, o njima pričamo, zato što su vidjeli da im dolaze studenti i da im vade te bubice, su gurali duboko u taj ušni kanal i nisu mogli sami pincetom da izvade. Tako da su oni dolazili pa su im oni vadili i onda kad su to vidjeli koliko im dolazi studenta, onda su se oni zapitali kakvi su naši studenti, da li oni to možda koriste. I otprilike kad su vidjeli malo i te forume i raspitali se među studentima, vidjeli su da se koristi. Tako su i oni uzeli recimo 10 uređaja. U susret još jednom junskom ispitnom roku, detektor za bubice je usavršen, kažu na Fakultetu tehničkih nauka, i to u tom smislu da osim mobilnih, danas on registruje i korišćenje bežičnih telefona kao i talkie-walkie-a. Nisu međutim samo studenti zainteresovani za korišćenje ove žargonski rečeno špijunske tehnike. Ako krenemo redom, neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje regulisano je krivičnim zakonom, koji predviđa kaznu zatvora od 3 meseca do 3 godine, a licu koje prisluškuje ili snima i koje dozvoli nekom drugom licu da se upozna sa snimkom zaprećena je ista kazna. Ipak još pre nekoliko godina za snimanje audio i video zapisa bile su zainteresovani i poslodavci. Postavljaju se kamere na raznoraznim pozicijama, da kažem da zaštitite vaš objekat, odnosno vašu robu, odnosno postavljaju se na pozicijama gde vlasnici objekata žele da zaštite svoju imovinu i od svojih radnika. Kad vidite u jednoj manjoj fabrici mesne industrije, kad radnici oko sebe omotavaju 30 kila kobasice i iznose, možete misliti kako je taj gazda njihov reagovao kad je video na koji način oni njega potkradaju i tako dalje, tako da raznoraznih interesantnih snimaka ima u svakom slučaju. Bubice, olovke, satove i dugmat sa kamerama, prisluškivači i transmiteri danas malo koštaju i mogu se relativno lako nabaviti, ali otkriti, odnosno ući im u trag. Javnih podataka o tome da se takva oprema koristi za prisluškivanje i praćenje, međutim nema, ali se postavlja pitanje osim studenta, čiji su razlozi očigledni, ko još kupuje takvu opremu i zašto. Zanimljivosti su da kad vam dođe kockarska ekipa recimo da kupuje kamere koje su mikro veličine i te mikrokamere se koriste na raznoraznim mestima, one se najčešće stavljaju interfonske table recimo, pošto je kamera objektiva 1 mm recimo veličina objektiva i ona je mikro veličine i ima prostora da se stavlja jednu interfonsku tablu. Međutim, oni traže da im stavljamo takve kamere u raznorazne bedževe, broševe, revere, dugmadi i tako dalje i koriste na nekim kockarskim njihovim partijama gde dolaze stalno a to su kamere recimo i bežične. Znači one imaju svoje napajanje i neko sa strane gleda. Znači šta se dešava i tu se u organizaciji, što kaže, cela ekipa. Nezvanično u agencijama za obezbeđenje lica i objekata koje u svojoj delatnosti pružaju i detektivske usluge može se čuti svašta. Za ovakve usluge kombinovane sa ovakvom tehnikom odavno su zainteresovani svi koji sumnjaju u svoje poslovne partnere, bračne supružnike pa i decu. Neki idu čak dotle da se opredeljuju i za softver špijune, koji se šalju u obliku multimedijalne poruke, a kada se jednom otvori MMS poruka, taj mobilni postaje MMS uvo za kojeg mogu da se prate i čitaju sve pristigle i poslate poruke, kao i da se vide poslednjih 5 poziva. Prilike 80% poziva sigurno žena koje žele da čuju šta im najčešće da čuju, pošto je to lakše daleko uraditi, da čuju s kim komuniciraju njihovi momci, odnosno supružnici, nego to što žele muškarci da znaju. Stručnjaci nisu verovali da će se ovakve stvari o kojima smo slušali ili sa nevericom gledali u naučno-fantastičnim filmima tako brzo naći i kod nas. Iznenađenje je utoliko veće jer je zainteresovano za njihovo korišćenje takođe sve veće. Pa da li studenti onda i ovog ispitnog roka u moru aktuelnih prevara i podvaljivanja samo prate trendove? Nijedno ministarstvo do sada, međutim, nije ni razgovaralo na temu ovakve kontrole. U stalnoj trci za đacima i studentima, školama i fakultetima čini se nije u interesu da ovakvim stvarima stanu na put, pa do diploma danas mogu doći baš svi.
Oduvek je politički položaj bio prečica ka blagostanju. U međunarodnoj Jugoslaviji, na primer, godinu dana opstanka na ministarskom položaju davalo je doživotnu penziju. Tako da u odnosu na takve privilegije, ovi naši današnji otimači oko fotelja su relativno skromni. Put do bogaćenja uglavnom vodio u ovoj zemlji preko politike. Knjaz Miloš je sa nekoliko stotina dukata ušao u politiku. Kad je sišao sa vlasti, bio je najbogatiji čovjek u Evropi. Naravno, razlika između knjaza Miloša i ostalih otimača je bila ta što je on deo svog bogatstva ulagao i u nacionalni državni rat. Recimo, otkupljivao je roblje, potmićivao je turske funkcionere za raznorazne ustupke srpskoj državi, tako da otima je, ali je davao i društvu. Međutim, kako je vreme odmicalo, sve se više otimalo, sve se manje davalo društvu. Zanimljivo da je korupcija eksplodirala politička u Kraljevini Jugoslaviji. Znači, razmere koje korupcija dostigla u Kraljevini Jugoslaviji su daleko prevazilazile sve ono što se znalo u prethodnoj maloj Srbici. Veća država, veće mogućnosti, tako da sada kada razmišljamo o tim bogatstvima međuratnim i o takozvanoj restituciji, mora da budemo svesni da je deo tih imetaka nastao otimanjem. Sistem bogaćenja preko politike je dosta jednostavan. Jedan od najomiljenijih metoda su razne državne nabavke, pre svega za vojsku. Naprimer, čuvena je peskarska afera u kojoj je stric Koče Popovića, koji se sada zvao Koča Popović, mešao pesak sa brašnom i to brašno prodavao vojsci. Sad bi čovjek mogao da dalje špekuliše, pa da kaže da li je ta griža savesti zbog tog zlog bogaćenja oterala mladiće iz te porodice u komuniste. Jer ti komunisti iz tih elitnih porodica, mladi, društveno osetljivi ljudi su verovatno delom prilazili tom pokretu iz nekog osjećanja želje da nadoknade greške svojih roditelja. Najmasovnija zloupotreba političkog položaja je bila ta afera sa obveznicama ratne štete. Kao što su sada podeljene obveznice stare štednje, tako je država posle Prvog svjetskog rata podelila obveznice ratne štete koje nisu u početku imale nikakvu vrednost. I narod je digao ruke od njih. Onda je naravno Milan Stojadinović rešio da država isplati obveznice ratne štete i nekoliko meseci pre te isplate je pušten glas u krugovima radikalne stranke da će država da ih plati. I onda su se ljudi razmilili po selima i gradovima i otkupili su bud zašto od naroda te obveznice kao ove vaučere ili u vaučerskoj privatizaciji. Tako da su za češljeve, za ogledalca, za bućkalice, za maslac i ljudi su 400% su otprilike ko ima znači dobru informaciju insajdersku, po 400% su zaradili ljudi bliski vrhu te stranke. Prema tome, da završim, nisu naši političari najgori, sadašnji. Imamo dugu tradiciju pljačke u politici, ali imamo i tradiciju moralnih ljudi. Evo Laza Paču, on ima mastionicu za privatna pisma i mastionicu za državna pisma. I konsekventno je odeljivao kad piše privatno pismo, kad piše državno pismo. I danas u administraciji, verovali ili ne, ima vrlo poštenih ljudi.